дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ашраф ғани истеъфо дод. толибон тамоми марзҳои афғонистонро таҳти контроли худ гирифтанд. бисмиллоҳхон президент ҳамаи салоҳиятҳоро ба бузургон вогузор кард. толибон аз хориҷиён даъват мекунанд ки афғонистонро тарк кунанд. ашраф ғани гум шудааст. касе намедонад ки президенти афғонистон куҷост. бо шаҳри ин ва дигар хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам. мартаба раҳмонова. салом. ашраф ғани аз мақоми президенти афғонистон истеъфо дод. хабар медиҳад Спутник. афғонистон бо такя ба манобеи худ. феълан ин иттилоъ расман тасдиқ наёфтааст. матбуоти маҳаллӣ менависад ки қудрат ба дасти собиқ вазири корҳои дохилии афғонистон, собиқ сафири афғонистон дар олмон генерали мустаъфи Али Аҳмад Ҷалолӣ мегузарад. ҳамчунин гузоришҳо дар бори омода кардани ҳавопаймо барои ғани вуҷуд дорад, то ӯ бидуни мамнуъият кишварро тарк кунад. қаблан маълум шуд ки як ҳайати толибон ба қасри раёсати ҷумҳурӣ дар Кобул омадааст, то бо ҳукумат гуфтушунид кунад. намояндаги Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва НАТО низ дар ин нишастҳо ҳузур доштанд. хабаргузори Associated Press навиштааст ки толибон тамоми гузаргоҳҳои марзӣ байни Афғонистон ва кишварҳои ҳамсояро комилан таҳти назорати худ гирифтанд. рӯзи якшанбе афроди мусаллаҳ торхамро ки серодамтарин гузаргоҳи марзӣ Афғонистону Покистон буд ишғол карданд. ба гуфтаи ин ниҳод танҳо аз фурудгоҳи Кобул тарки кишвар кардан мумкин аст. бо вуҷуди ин ӯро низ толибон иҳота мекунанд. нерӯҳои амрикоӣ ва бритонӣ барои бепарво рафтани дипломатҳои хориҷӣ ба бандарҳои ҳавоӣ сафарбар карда шуданд. бояд қайд кард ки ин маълумот ба маълумоти вазорати корҳои хориҷии Ӯзбекистон мувофиқат намекунад. ба гуфтаи намояндагии дипломатии Ӯзбекистон, пули дуистӣ барои бозгашти ҳамватанон боз аст. вазорати умури хориҷии Ӯзбекистон ҳамчунин қайд мекунад ки дар канори ин пул ки ҳангоми ақимнишинӣ аз ҳамлаи толибон ба марзҳо наздик шуданд, нерӯҳои зиёди низомии ҳукуматӣ ҳузур доранд. вазири мудофиаи Афғонистон Бисмиллоҳхон Муҳаммадӣ навори сабт намуда сокинони Кобулро мутмаин кардааст ки амнияти онҳо таъмин аст. ин наворо вазорати мудофиаи кишвар дар ҳоле нашр кардааст ки расонаҳо аз вуруди толибон ба пойтахт шаҳри Кобул хабар доданд. мардуми шарифи Кобул, ман бо намояндагӣ аз нерӯҳои дифои Афғонистон ба ҳамаи шумо итминон медиҳам ки амнияти Кобул таъмин аст. нерӯҳои дифоӣ ва амнияти шумо дар дифоъ аз Кобул муттаҳид ҳастанд, изҳор доштааст вай. ҳамчунин вазир изҳор доштааст ки ашраф ғани тамоми салоҳиятҳоро ба бузургон вогузор кард. дирӯз раис ҷумҳури Афғонистон як маҷлис бо бузургҳои Афғонистон дошт ва дар он тамоми салоҳиятҳои худро ба онҳо вогузор кард, таъкид кардааст Бисмиллоҳхон. ба қавли вазир, ин салоҳият додамест ки дар Доҳа дар мавриди сулҳи Афғонистон ба тавофуқ расанд. ин ҳайат қарор аст ки фардо ба Доҳа раванд, дар он ҷо рӯи масъалаи Афғонистон ба як тавофуқ бирасанд, гуфтааст вазир. ӯ дар анҷом бори дигар таъкид кардааст ки то он замоне ки як тавофуқ дар Кобул ва Афғонистон суръат нагирад, ман ба ҳамаи шумо итминон медиҳам ки амнияти Кобул таъмин аст. шаҳрвандони хориҷӣ бояд Кобулро тарк кунанд ё дар ниҳодҳои марбутаи ояндаи толибон сабти ном шаванд. дар ин бора расонаҳои эронӣ дар истинод бо намояндаи толибон хабар медиҳад. намояндаҳои ин ҳаракати экстремистӣ қаблан гуфта буданд ки амнияти ҳамаи дипломатҳоро дар Афғонистон таъмин хоҳанд кард. дар пасманзари суқути Кобул дар як қатор сафоратхонаҳои хориҷӣ бетартибӣ ҳукмфармост, зеро онҳое ки мехоҳанд раводид бигиранд ва аз кишвар хориҷ шаванд навбат меистанд ва талош мекунанд ҳарчи зудтар ҳуҷҷатҳои заруриро ба даст оранд. дар банкоматҳо низ одамони зиёде навбат меистанд. сокинони пойтахт низ ба таври оммавӣ шаҳрро тарк мекунанд. ҳамчунин гузоришҳо мавҷуданд ки толибон фурудгоҳи байналмилалии Кобулро иҳота карда вориди қаламрави он шуданд, аммо қасди забти онро надоранд. доктор Абдулло, раиси шӯрои олии мусаллаҳи миллии Афғонистон дар як паёми видеои тариқи сафҳаи фейсбукиаш хабари фирори Ашраф Ғаниро таъйид намуда гуфт:
رئیس جمهوری پیشین کشور را ترک کرد و کشور و ملت را در چنین یک حال قرار داد. سجاد نوریستانی کارمند دستگاه پرزیدنتی افغانستان به سپوتنیک تاجیکستان گفت اشرف غنی پس از استعفا رفتن طریق طیاره به تاجیکستان پرواز کرده است تا از این راه به یگان کشور سوم رود. او را حمدالله محیب رئیس شورای امنیت ملی و فضل محمد فضلی رئیس دستگاه پرزیدنتی افغانستان همراهی میکنند، گفت نوریستانی. این خبر را هیچ یک از منابع رسمی در تاجیکستان تاکید نکرد، بلکه برخی آن را رد نمودند. احتمالاً این یک گونه خبر پارکنی به خاطر دور کردن توجه رقیبان پرزیدنت افغانستان از مسیر اصلی سفری او باشد، گفت یک منبع. در فرودگاه بین المللی دوشنبه به سپوتنیک تاجیکستان گفتند که هیچ گونه طیاره شرکتی کم ایر افغانستان در این فرودگاه ننشسته، هیچ پروازی هم از دوشنبه به استانبول و ترکیه نبود. در همین حال وزارت کارهای خارجه افغانستان نیز از محلی بودو باش اشرف غنی اظهار به اطلاعاتی کردند. برخی منابع هم به سپوتنیک تاجیکستان اطلاعات جالبی را به میان گذاشتند که بنا به آنها اشرف غنی احمدزی نه طریق تاجیکستان بلکه طریق ایران خود را به عمان رسانده است. اما اطلاع دیگری از منابع رسمی در افغانستان به دست آمد که این است که پرزیدنت افغانستان به هند سفر کرده از آنجا به ترکیه رفته است. بگویی روزی گذشته برخی منابع به مثابه گزارش دقیق این ایده را در شبکه‌های اجتماعی پخش کردند که طیاره حامل اشرف غنی در تاجیکستان اجازه نشست نیافت و دیگر بار به کابل برگشت. دیرتر خودی اشرف غنی در صفحه فیسبوکش به مردم افغانستان مراجعت کرده گفت که به خاطر جلوگیری از خونریزی ها در کابل استعفا داده کشور را ترک کرده است. طالبان به صراحت اظهار داشتند که میخواهند به تمام کابل حمله کنند تا مرا سرنگون سازند. به خاطر جلوگیری از این خونریزی تصمیم گرفتم بروم، گفت او. اما از این اظهارات نیز معلوم نمی شود که او در کجاست، داخل افغانستان یا خارج از آن. طالبان قریب 20 سال پیش 13 نوامبر سال 2001 در پی یک عملیات بزرگ ائتلافی بین المللی تحت رهبری آمریکا و جبهه مقاومت ملی افغانستان کابل را ترک کرده بودند. قرار است امروز 16 آگوست آنها رسما قدرت در افغانستان در یک مراسم تحویل بگیرند. شنوندگان عزیز، همینجا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تن صحت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.